Now, for many of the groups competing at Te Mana Kuratahi, it's the highlight of their school year. A record 42 schools with students aged between 7 and 12 battled it out for 4 days, giving the performance of their wee lives. Hikurangi Jackson with this report. 42 primary schools, 1,700 performers, thousands of proud parents, and possibly millions of selfies. Tōna e rua mano rimarau te katoa kataia, no reire he menui kia kore eke ki tērā tokomaha ki roto I tēnā o ngā whare. No reire ko te haumarutanga, ko te tiakitanga, me te arehi, I te maria. Koina. The defending title holders, Te Whare Kura o rā kaumangamanga, were feeling the pressure before their performance. Pai ki te anga hoki mai. Me ki pēnei pia te kōrero he ua te kawe I te taitara o te kura. I te ingoa rāno o te kura. Ko te whare kura o rā kaumanga I tīmata rātou, I te tīmatanga rāno o enei momo whakatātou. He ua te kawe I te ingoa. Ko te ingoa ke te mea ua rawātu, te mea mākutu rawātu. Engari, moroto mai I te whakapono o te tamaiti ki ngā mahi e eke ai rātou. I te taitara rānei o te kura. Ki te waimarie ki te taitara he pai ngātu tērā, engari ko te kura te tuatahi, ka tahi ko ngā hua, ka whaimuri mai a aia. Te kura kaupapa Māori o Māngere impressed the crowd with their sweet voices. E kite ana tō rātou kaingākau, kite ana hoki ngā tamariki haere ana ki ngā prakatihi o ngā ua rātou pakeke, e ki tae te kite ai roto I o rātou tū. Aneira, he ora ngākau me ki. All of the groups, including Te Kura Kaupapa Māori o Te Rāwhitiroa, put on a great performance. Teaching it at this level, we're pushing the kids to a higher standard all the time. Sometimes it's at that stressful level, so whether the kids really engage and want to continue in the future, that's where I'm worried they might get bored by the time they get to the Pakeke team. That's my little thing, but in terms of that, I think Kapa is growing well. Very competitive, you know. A lot of our younger babies now are good enough to take the stage as seniors, you know. So it's really, the standards are really high. The performances are great. Discipline is important, but yeah, amazing to see. Yeah, absolutely. Future looks bright, very bright. It's awesome, manga. It's just I just think it's hard if you're in the 1 to 10 trying to compete against the last end of the competition, but hey, that's competition. Absolutely. As Uncle Bub would say, if you're on first, you're in the best position. Ko te whare kura o rā kaumanga kua roa nei mahi ana te Kapa Haka. Engari tēnei tau ko āhua whakarere kēhia te āhua tū. E rite ai ngā whakaaro o te tū ki ngā tamariki, ko ā rātou whakaaro, koira te pueatanga ake o tā tātou tū. Moroto mai ngā whakaaro o ngā tamariki, roto anō I a tātou whakaaro, ngā pauako,
me ngā whakaaro tapitora atu o whātāmara. Koira te pueatanga o te tū, āhua tū. He kuaha tēnei, mō ngā tamariki nei, e kite ai rātou i te hohonutanga o te Kapa Haka. E haka i te mea ko te kurateina te taumata, arā no atu, tērā i kia ai koe ko te matatini, ko te kura tuarua. He kuaha noiho tēnei, e puare ake ai rātou, a rātou whakaaro ki tēnei mea te Kapa Haka. E tika ana me whakataitai rātou. Kei te tū rātou rungi ngā tapu ai o rātou mātua, o rātou tūpuna. Aha ko te pakeke, ko te whakataitai nui, kua tai rātou ki te ātāmira. Ana ina ka tai ki te ātāmira, kia au nei kua toa. After 4 days of competition, Te Kura o Te Teko from Mātātua Waka placed third. Te Kura o Waioika, also from Mātātua Waka, took out second place. And Te Wharekura o Rākaumangamanga from Tainui Waka took out the top spot again.